Ay, Mayta. Kita mo dagiti grades mo ni, nagbababa. Mangibabain ka talaga. Nababa ka di mo ata mag 80 damo ni. 80 ata tanga quarter. Kita mi di na minsan 72 kada 74. Mangibabain Mayta, mangibabain. Ka at least pimasaak tatta. Ay na Mayta data pa nagrason mo madik magustuhan. Di ka kung mga tuladon da kita kakaklasen. Amman ma, tultuladak ni Marimar, isungar niya kasta ti grade ko. Ay na, Mayta, ni Marimar ti tultuladon, kagpada kay lati karga ti utak na. Madima, nalalaing basit isuna. Diyos ko, hangko nga imbaga nga ni Marimar ti tuladon, Mayta. Idi iyanak ka, narigata na. Naawagak amin nga santo ta, nagrigat ka nga impas ngay anak ko. Tapos kas talaga yung iti pagbanagan, di ka ko mga tuladan ni Morissette nga nakalalain. Di dakman ni kumkumpara ki ni Morissette, kagurgurak dajay. Apay kumata saan? Ma, nalaing inang na ajay. Mayta, idi siya ti estudyante nalaingak idi, honor student takpay. Ay nakabukbutong nga rin talaga agbalin nga honor student. Baglakit din ta di nakagon honor. Apay ta na butong? Kita nyo ma, honor student kayo, di estudyante kayo. Kita nyo tata. Agon honor kayo madagitay lending dito yung barangay tayo. Number 1 kayo pa nga utangera. Kababain, datagaruti kaya yung matuladag. Iso nga, nasiyatlaan nga nagbaling nga honor student.